Zašto se ti meni ne javiš? A? Zašto spavaš u autu ka neki penaš? Moga si doći doma. Bić čačom i materom. Došao je razgovarati sa sinom. Zašto se ti meni ne javiš, upitao je tiho, ali s primjetnom dozom prigovora u glasu, pokušavajući sakriti vlastitu povrijeđenost. Braco, umoran i iscrpljen, upravo se pripremao za još jednu samotnu noć koju će provesti u svom starom, istrošenom kombiju, parkiranom na rubu grada. Unutra su se nalazili njegovi skromni osobni predmeti, deka, torba s nekoliko osnovnih potrepština i uspomene koje je pokušavao zaboraviti. Iznenada, iza leđa mu se tiho pojavio otac. Nije ga očekivao. Muškarac koji mu je dao život stajao je sada pred njim, ne razumijevajući zašto mu se sin više ne javlja, zašto izbjegava svaki kontakt. U očima mu se vidjelo da traži odgovore, možda čak i iskupljenje. Braco je okrenuo pogled. Nije želio razgovarati. Šutnja je bila njegov odgovor, teža i glasnija od bilo koje riječi. Njegovo lice ostalo je hladno, ali u dubini duše vodila se borba između ljutnje, boli i tuge koja se godinama gomilala. Za razgovor, barem zasad, nije bilo mjesta. Reci mi, gdje su? Da ti ne bi rekla. Toga mogu ti reći, ali to će te dodatno koštati. To sam ja iz banke potigla, to je moja šteđevina. Izdaje koje ostavljaju trajne ožiljke. Napetosti su došle do točke pucanja. Ona mu jasno poručuje, da, reći će mu gdje su, ali to će ga dodatno koštati. Jer novac koji traži, to je njezina ušteđevina, podignuta iz banke, njezin znoj i trud. Dogovor je postojao, kaže ona, ali s njima nestaje i svaki dogovor. Što sam ih trebala zavezati? Pita sarkastično. Ali prava istina konačno izlazi van, i neka su pobjegli, od tebe, nasilnika. Raskid je jasan. Ako ikad sretne onu njezinu propalicu, neka mu kaže da se više nikad ne vraća. A onda dolazi udarac, koliko ja znam, ovo je Petrova kuća. A Petra? Petra samo nosi nevolje. To izgovara žena koju optužuju da vrijeđa samo majčinstvo. Stvari eskaliraju, vika, optužbe, prošlost koja ih proganja. Govori se o zaključavanjima, piću, o batinama, o djevojčici s modricama. A opravdanja? Da je bila bolja, ne bih je tukla. U toj bujici mržnje i krivnje, netko ipak staje uz Petru. Kaže da je ona najbolja kći koju je majka mogla imati, unatoč svemu. Ali novac, opet novac. On traži svoj dio, poziva se na dogovor. A ona, hladno, zaključuje, sad mi je puno toga jasnije. I što se bijede tiče. I što se Petre tiče. Vrijeđanja se nastavljaju, sve brutalnija. Padaju riječi koje bole, zmija, niškorisni, propalice, jadno dijete. U tom kaosu, među prijetnjama i poniženjima, padne i ideja da sve treba zapaliti. Jer kad ti netko nije po volji, platit ćeš nekog drugog da ti obavi prljavi posao. Ili ćeš to napraviti sam. Sve kreće u panici. Ona moli, nemoj, molim te, to je sve što imam. Riječi se ponavljaju kao očajnički vapaj. Nudi sve što posjeduje, moleći da je poštedi. Evo, daću ti svu lovu, samo nemoj, glas joj se lomi, sve dok se ne izgubi u šoku i tišini. Zatim potpuni rez. Na drugoj strani priče, napetost zamjenjuje svakodnevni razgovor. Netko u šali pita, koliko sam trebao čekati da dobijem ovako hitnog profesionalca kao što si ti. I sve to u trenucima kad iza kulisa ključaju priče o propalim karijerama i novim počecima. Ona, nekad terapeutkinja, sada na hitnoj priznaje da nije tako zamišljala svoj život, ali se pomirila s tim. I iako joj kažu da je sad u pravom poslu, rana zbog izgubljene profesije i dalje boli. Ipak, podrška joj znači sve. Znaš, nemaš pojma koliko mi to znači, kaže, s dozom zahvalnosti. U međuvremenu, na terenu vlada organizirani kaos. Građevinske ekipe traže točno mjesto gdje treba bušiti, 650 na 650, pa još malo udesno.
U tom neredu, svi govore u isto vrijeme, smiju se, planiraju, mjere, kao da se pokušavaju održati iznad površine dok sve drugo tone. No ne traje dugo. Drama se vraća, provjerite što je s drugim odjelima. Zovite podršku odmah. Netko viče. A drugi već kreće prema Veljkoviću. Oni sigurno znaju što se događa. U cijelom tom vrtlogu od suza i molbi, preko priznanja i zahvalnosti, pa do kaosa na terenu, jedno je jasno, svi bježe. Sve okej. To je bio Petrin parfem. Ne molim te, kaj bi ona tu radila? Nisam lud, to je bio Petrin parfem kad ti kažem. Crni pa nema ga ona je. Istina ne može ostati skrivena. Muškarac, napet i iscrpljen, tvrdi kako je osjetio Petrin parfem. Crni. Prepoznatljiv. Iako mu govore da to nije dokaz, taj parfem ne koristi samo ona, on je siguran. Nije lud, kaže. Umoran je, ne vidi dobro, čeka liječnika da mu konačno prepiše nešto što će mu pomoći. Sve mu je teže. Osjeća se izgubljeno, kao da više ne može funkcionirati. I onda novi šok, vrata su zaključana. Povratak nije moguć jer ih tamo čeka Crni. A s njim, nešto nije u redu. Niti vidi, niti reagira kako treba. Situacija eskalira kad shvate da je izlaz zatvoren zbog radova. U panici pokušavaju pronaći drugi put. Na sreću, nailazi netko tko zna izlaz, vodi ih kroz hodnik. Lorena je u strahu, atmosfera je sve napetija. U drugom dijelu, Sanja dobiva jasne upute, mora biti oprezna. Ne smije odavati ništa. Treba samo šutjeti, kimati glavom i slušati. Muškarac inzistira, neka govori on, neka vodi razgovor. Sve mora izgledati normalno. Sanja mu priznaje da ima osjećaj kako ona nešto zna. Pita se, kako? Pa ona je samo čistačica. Ali druga žena odmah upozorava, upravo takvi često znaju više nego što se misli. Tada Sanja, preplavljena osjećajem krivnje, priznaje, želi sve reći. Sve o onome što su napravili s Lorenom. On se šokira. Zgražen je što bi se usudila tako nešto priznati. Traži od nje da šuti. Da ništa ne spominje. U prostoriji vlada napetost. Pokušavaju smiriti atmosferu. Nude kavu, spominju da netko voli instant. Prijedlog dolazi, da se razgovor snima. Pristanak je brz, možda i prebrz. No jedno je sigurno, svi osjećaju da je istina sve bliže. Sve je počelo jedne novogodišnje noći. Sanja, možeš donijeti vodu. Oprostite, nije mu dobro, nešto mu je zakliktalo. Drago. Samo trenutak, odmah dolazim. Jesam ti rekla da nešto zna. Nervozna je, vidi se izdaleka. Bok, bako. Da te vidim jednom po danu. Trebam te nešto. I ja tebe. Moraš mi pomoći. Možeš početi od onog kuta tamo. Nisam došao čistiti. Ti ionako nikad ne dolaziš zbog čišćenja. Samo jedeš i piješ. A gdje je Ljubo, zašto on ne pomogne? Nema ga, otišao je na socijalno zbog smještaja. U Božnicu? Ne, pokušava dobiti stan preko socijalne skrbi, za penzionere. Dijele ih po dvoje, troje. Imaće cimere. Brzo se on snašao. Ne brini, uskoro više nećeš spavati s njim na kauču. Nije to zbog mene, neko drugi treba smještaj. Opet ti preko mojih leđa pomažeš svojim prijateljima. Kad ćeš ti kod njih prespavat? Nije to za bilo koga. O, Bože dragi, kako sam sretna s vama unucima. Nika se udala za onog uličara, a ti čekaš dijete s jednom, pa si s drugom. Hvala ti, Bože, barem na Viliju i Lej. Lorena je tu. Ona treba taj smještaj. Zašto to odmah nisi rekao? Pa, pokušavam. Gdje je sad? Vani, s Petrom, svojom pravom mamom. Njih dvije trebaju smještaj večeras. Što je bilo, želudac? Kiselina? Isuse, pa ništa ti nije. Kako misliš da mi nije ništa? Ludim jer tim priznanjem možeš uništiti cijelu obitelj. Ne dam ti to. A što da radim, drago? Morat ću im reći. Ne moraš ti nikome ništa.
Pogotovo ne u moje ime. Nemam izbora. Prije ili kasnije, sve će izaći na vidjelo. Bolje prije priznati. Kad se sazna, neka. Ali ja ne priznajem ništa. I nećeš ni ti. Nećemo završiti u zatvoru jer smo spasili dijete. Pa nismo kriminalci. Drugi pljačkaju državu, pa im ništa. A ja da idem u zatvor jer sam nekome dao dom. Ne dolazi u obzir. I zato šuti o svemu. Jer jasno?